أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم kardeşler, hazretler, abistaylar, şakirtler. Allah subhanahu ve teala yıllarımızı mübarek kılsın, bereketli kılsın. Gelecekte dinimizde şu halkımızı birleşip alga varında hayırlı bir sebep olsun, terbiş olsun inşallah. Çünkü din digine aşağı ötersek de, din digine yaşasak da elbette malın işlemişi Allah subhanahu ve teala. Bizim ihlas niyetlerimiz hem şu tırışmalarımız hem ihlas niyetini, dürüst niyetini koysak Allah Teala'nın rızası için şu vakitte Allah Subhanahu ve Teala ışıklarını açar, yardımlarını verir, cidekli hem bu yönelişteyindir. Kafalar da, kazanlar da, şolay Tataristan, Başkistan, başka ülkeler olsun, Rusya'da bulunan bütün mümin Müslümanlar kadar, Rusya'da bulunan bütün imamlı kişiler kadar, Rusya'da bulunan bütün ustazlarga, hazretlerge de elbette bizge iş yeterlik. İş yeterlik. Her yaklap vargan vakitte biz şimdi zamanda yaşayız. Konak şu kadar bizni bıcıra haram uğratıp olgan türlü yaklap Haydarına Kur'an'a çıksak da, niye kırsak da, elbette dini olsun, Kur'an'da bir haller olsun. İkinci yapılan program vakitte Allah Subhanahu ve Teala şu bizim mesajlarında iskiterlik mümkünlük ne için diyen vakitte dünya ilmi algan, Allah'ını tanıdan hem şu vakitte medreselerde, meşitlerde, türlü kurslarda bunların ilim alımı için bugün bizim şurada mümkünlükler var. Şu mümkünlüklerini göstereyim de köpten iştikliyen meşitler. Bugün nasip etti 90'lı yıllar başında, 92'li yıllarda bilgileydim. Onda Tenzile Medresesi işliydi. Öyle burası kadar hanım medrese başlayan işlerini nişik devamları, nindi matur meşitke, nindi matur medresege Allah Subhanahu ve Teala işlerini açıp 20 yıldan sonra nindi bir matur, şunlu yıllar hazır buramda Allah Teala'ya şükürler. Şimdi bizimizge gelen vakitte biz şu ihlas meşitinde hatun kızlar bilen işleyimiz. Bu meşit umuman hesaplanmaya gerekseydi şunday aldığında kolaşlı meşitti. Bizim imamımız Muhammed Hazret Gallamov, müziği hüneri boyunca tabip, medisini hüneri kandidatı. Her meşitte meşhurşu fen bilen dünyanın beyle bağlıkları. Diğer sanat kişilerinin başlarını, okutuşlarını, türlü hüner yerlerin ilgi tarttığı için uçuşmalar, seminarlar, konferansiyalar hem Respublika kullanımında hem Rusya kullanımında bundan konferansiyalar yaşıtlarımızga şundan Muhammed Hazretleri şunun yaxşı sıfatı var, bu bizim ideyalarımızını, takvimlerimizni, başlangıçlarımızını hukuklap başlıyorlar, hem dilekleşlik bildirir, bu bizler işimizde terbiş. Şu meşitte hatun kızlar birleşliği başlagandan sonra biz ekrem güneydik, bizim şakirtlerimiz şolay gittiler Kazan'da Muhammed Medresesi'ne aldılar, koydular. Hem şundan sonra bir üzerinde hazır şu meşitte tüm bir bulup, kadrolar bulup, okuşular bulup, Muhammediye'de okuran hatun kızlarımız işleyip hem şu okutullarını bir gelip, bir uyda bir fikirde bulaş, Allah'ın bereketi yardımı bilen niyetledik buna müderrizali hanım tarayındı. Bizim bile bir temizdir şu meşitten bir şakirtimiz de, dilektaşımız da, yardımcımız da elhamdülillah. Biz indi şuşunda niyetledik, Başkırtistan'da bulgan, rayonlarda bulgan, halık bilen işini bilgen, okutuşlardan, fiyatçılarına, medeniyet hizmetlerden şunday bir hatırlılarına jiyip, imanlı bulganlarına jiyip, çünkü bütün üstüne medresege uğra var mı yani? Bütün üstüne okul var, şu an vakitte avlularda biz başlangıç bir yerlerinde yok. Hem onlarını jiyip, şakırıp,
актив бер курслар оештыруга һәм аларны шу актив хатын-кызларыбызны үзләрендәге хатын-кызлар белән эшләргә, балалар белән эшләргә, аларга эшләү методикасын өйрәтү дигән ният белән курслар оештыра башладык. 3 ел элек, 4нче ел китте инде. Күбрәк инде без ниятләгән мәктәп укучыларын китерү дигән ният белән байтак кына мәктәп укучылары да килде, әлхәмдүлилләх. Һәм шушы курсларны елына 4 мәртәбә 5-7 көнлек курслар ноябрь аенда, январь аенда, шулай март аенда, июнь аенда һәм бу курсларга башка татар районнарыннан төрле төбәкләрдән хатын-кызларыбыз 40-тан алып 80-гә кадәр төрле шәһәрләрдә киләләр. Менә шушы курсларда инде без күбрәк тәрбия мәсьәләсенә халык белән эшләргә, хатын-кызлар белән, әниләр белән, нәнәйләр белән эшләргә дигән нене куябыз. Хатын ничек итеп эшләргә, җылы итеп эшләргә, матур итеп эшләргә, динебезне итеп җылылык белән җиткерергә. Бер минуттагы кешеләрне диннән биздерү белән түгел, динне яраттыру белән җиткерергә, шул максат белән һәм һәрберсенә әйтәбез, авылдагы имам белән уртак телдә булыгыз, авылдагы хәзрәтләр белән бергә эшләгез. Хәтта алар сезне яратмаса да, кайсы бирләре сезгә каршы булса да, уртак телдә эш өчен тырышыгыз һәм шулай балалар белән эшләгез дигән ниятләрне һәм хатын-кызлар белән эшләгез дигән ниятләрне куеп, шул юнәлештә әлхәмдүлилләх хәзер инде шушында укыган хатыннарыбыз үзләре чаралар үткәрәләр, килеп шатланып сөйлиләр, әлхәмдүлилләх. Бер этәргеч бар. Бу юнәлештә без бигрәк тә монда барган безнең Рифат хәзрәт Борай районы белән, Әбҗәлил районы белән, Биякә районнары белән бәйләнешләрбез районнарда. Һәм бергәләп инде шушы әхлак мәктәбе дигән бер мәктәп килеп чыкты. Шуннан хәзер бу мәктәпкә инде безнең инициативләрдән гомумән килделәр дә карадылар, конференция булды, бөтен союз конференция, шунда сезнең эшләрегез, ихлас эшләр бу эшләр bu Башкортстан өчен генә түгел, бөтен Россия күләмендәге эшләр монда бара, сезнең бөтен Россия мәктәбе булсын дип әйттеләр инде. Бу безнең сүзебез түгел, һәм шулай итеп бөтен Россия мәктәбе дигән исем кирәп китте. Аннан соң инде безнең шушы эшебездә төп ярдәмчеләребезнең берсе Бел Ага Казылханов, Татарстаннан яхшы беләләр, монда ачык дәресләр үткәреп, семинарлар үткәреп, статья яхшы беләсезләр. Бел Аганы беләсез әйтеп, бу инде бөтен Татарстан буенча йөреп, әйбәт шушы ана әлеге дәрес вакытында кайдан булмаган вакытта ничек үстерү методикасы буенча дәресләрне бирү мәктәпләрдә сез үзегез бик күркәм Фәүзия апага, берсе математик, берсе шушы директор, мәктәп директоры булып эшләп, гомумән аларның яшәү рәвеше бөтенесе шушы ислам әхлагы белән. Бик танылган, бик күркәм кешеләр инде, умерләр бик шулкадәр алар яшәү җырласын тулай иде. Бел агай мәрхүм булгач инде шушы мәктәптәге Казылхан исемендәге бөтен Русия әхлак мәктәбе дигән исем менә шулай итеп Аллаһның бер хикмәте белән килеп ябышты дигән дигәндә. Хәзер менә әле үткән атнада гына Фәүзия апа белән очраштык, аны тормыш иптәше белән килеп киткән монда шул сүз уңайында әйтәм инде Казандагы Ярдәм мәчетенә, шунда бер ай килеп курсларда укыганда инде кайтты, очраштык тагын бер мәртәбә Фәүзия апа белән дә бергә эшлибез, әлхәмдүлилләх, зур ниятләребез бар. Күп курсларның ишмә семинарлары Башкортстан районнарында чыгабыз, мәктәпләргә барабыз, я булмаса авыл мәдәният йортларында үткәрәбез. Һәм шулай безнең хәзер Екатеринбургта берничә тапкыр үткәрдек, анда барып курслар үткәрәбез, семинарлар үткәреп Чиләбегә, шулай башка регионнар белән дә ниятләребез бар. Әйтәсе килгән теләкләрсә инде бергәләшеп, шушы үзебезнең актив хатыннар белән Саратовка бардык, тәҗрибә уртаклашырга, алар бишерешләр, Пензага бардык, юрта ләзәргә, әлхәмдүлилләх. Менә Олтан районы түбән Новгородка барган ниятләребез, әлхәмдүлилләх. Шулай әйтәсе килгән нәрсә, менә Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең рәхмәтендә, аның ярдәме, аның җитәкләве белән, әгәр ихлас күңел белән ниятләсәк, Аллаһ тәгалә иш белән ача ярдәмнәрне бирә. Киләчәктә барыбызга да Аллаһ тәгалә хәерле, бәрәкәтле, дәвамлы эшләр насыйп итсен иншаллах. Һәм инде шул конференцияда эшләп булган бөтен кардәшләргә әйтәсе килгәндә Баязылда утырганда күп дуалар без кылырга тиешбез. Шушы динебез алга китсен өчен, бөтен милләтебезгә, бөтен халкыбызга, бөтен мөселманнарга дуа да күп кылырга, Аллаһ тәгаләдән ярдәмнәр сорарга. Һәм шушы әхлакны, әлбәттә Татарстанның яхшы бар урындагы нәрсә, Татарстан мәктәпләрендә, без беләбез, Мөхәммәдиядә күп
Okutuşlar Muhammed'e bilim aldılar. Ahlak dersleri var, koyslar makteplerde bu zor sizin iş bu elhamdülillah kileşek şükür o ahlak dersleri her maktepliler. Lakin biz Başkistan biz Ahtabara biz Rusya'nın filakirek işlerimiz, niyetlerimiz zor. Bana bu ahlak derslerini her bir maktabda kırkanlar. Çünkü dini el-Mükürtü'ye bizim mandakoları var. Şu ahlak mektiken vakıtta ilmin işi, şu mektab okutuşuları işi, aniler işi, neneler, her bir nene, babalarımızla, anıtlarımızla şükürlenip, her bir vesileye, her bir Allah'a, her bir babağa şu ahlak necittirik, imanına jittirik, Allah'ın birliğe varlığına jittirik. Hem bu yönelişte başka din kişilerine de Allah değil. Şu ahlak necittirik deyip, şu niyetler bilen Şevabız inşallah, gelecekten matrayetine bir koşu psikologlar yine kayıtladıgan, anı sizde de var YouTube'da alıp vararsız leksiyalar psikolog kişi eli manastırda anın bile de şaşıp nişikler bizim doğru gelgen, başka dinlerde doğru gelgen ahlaki meselelerini ilk uleminde onlar ahlaka koydu. Ahlaka koydu şu Allah'a koydu, iman'a koydu, gelecekten Allah Teala yollar başı. Her bir izgede İman varlıkları, kalp selametlikleri, ihlaslık bilen Allah yolunda, Allah razı bulan ameller bilen nasip etsin. Allah'ın rahmetli. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.